Kellu jkun it-tifel ta' Rosario Sapienza, wieħed mill-vittmi tal-inċident tal-iskuna tas-sajt Taljana li nqalbet il-barra minn Marsa Scala li jidentifika l-katafru ta' missieru. Fabio Sapienza sqalli ta' 29 sena li kien abbord l-istess skuna bl-isem ta' Zaira iżda li rnexxielu jom sax-xattu jisalva intalab jidentifika wkoll il-katavru ta' Tumi Zakaria, Marokkin ta' 29 sena li wkoll kien magħhom. Dan tal-aħħar skont il-medja fi Sqallija kien residenti b'mod regolari f'Sirakuża. Il-persuna l-oħra li salvat kienet identifikata bħala Sandro Merlino u wkoll sqalli ta' 29 sena. Ho mandato l'SOS, ho mandato minimo 15-16 volte il Mayday. La barca prima di andare a fondo è stata mezz'ora e dopo se n'è andata a fondo. Perché non è venuto nessuno a salvarci? Perché se venivano in tempo ci trovavano a tutte e tre sopra la barca, ancora ci trovavano e mio padre lo trovavano più in là, ma lo trovavano. Perché non sono venuti? Perché l'Italia non ha soccorso a noi? Perché non ha avvisato l'autorità maltese e a dire perché questa barca ha lanciato il Mayday? Andate a vedere che è sotto costa. No, hanno telefonato a casa di mia moglie invece alla capitaneria. Hanno detto che cosa sta succedendo all'Alzaire che ha lanciato il Mayday. Mia moglie che ne può sapere alle 3 di notte che cosa sta succedendo. Chiamate le autorità maltesi che vengono subito e ci trovano ancora sopra la barca a noi tre. A mio padre lo trovano più in là, ma ci salvano. Salvano il marocchino, salvano mio padre. Noi che siamo morti così. Ħarsijat f'pajjiżna waslet ukoll il-mara ta' Rosario, Barbara Skollo, biex tkun ribbina u sellem il-memorja ta' żewġa. Ġurnali sqallin jirrakkontaw mumenti ta' emozzjoni qawwija bit-tifel Fabio li fl-isptar Mater Dei beda jolfoq u jajjat li jrid lil missieru. Is-Sindku ta' Sirakuża Francesco Italia ddikjara li pajjiżu qed jibki għat-telfa ta' wliedu. Li wieħed jitlef ħajtu waqt li qed jagħmel xogħlu hija traċedja fit-traċedja, iddikjara s-Sindku. Sissa dwar il-mewt tas-sajjieda ma jidhirx li hemm suspetti u l-investigaturi qed jimxu mat-teorija li l-vittmi kienu fuq il-baħar għal raġunijiet ta' sajd qabel fittxew il-kien qrib Malta meta tqawwa l-mewġ. Dan anke għaliex il-familja Sapienza hija magħrufa fi Sqallija bħala waħda li storikament hija marbuta mas-sajd. Sfortunatament madankollu mill-anqas 3 mewġiet qawwija f'ħin qasir ħasdu lis-sajjieda u qalbu l-istess skuna bil-konsegwenza li l-4 persuni spiċċaw fil-baħar. Hekk kif jitlestew l-investigazzjonijiet, il-Kunsill ta' Sirakuża iddikjara li lest jgħin anke finanzjarjament biex il-katavri ta' Rosario u Tumi jirritornaw lura lejn Sqallija.